nilikal ta khan no pangkum som pan hi mi lek ton silan zai wanga bokal ta thita rolung no pang chang kha kan ron tak lang to kan huang hian tun tuma hian update kan huang ang te kan ron te la na chuta chuan helai hianin kan han chiang a thui deuh laka ma ko chu luk ta kan han chiang nge nim hlum zolo wathi nia soi rolung no pang chang a rolung khotlang en thu chu siam te nia he thu chu hi ma ni som pa ya sang le som ni pali ani tun thlam ma chen som pathum sang ni som ni pali ya LRM hospital an nim lum zolo wanga bo al nia soi al fak zuala fakte ya son of ti al chuan moi rolung thi dan chung changa voin khan rolung khotlang chuan lungolona dan tirna atana kong zoin village council rolung le all NGO rolung chuan thu chu an siam zui ngal rolung khotlang thu chuai na tak lan danin lal fak zuala kum som pan hi mi hi ma chin som pakhat sang ni som ni pali thotan ni khan annu nen apa in check up tu zui nang kala hemini tlai lama hian agam sara wangin ENT specialist a fakte hian entir veng hala doctor hian aton sil zai ngai thulo khila school chol laya inti felman an do wangin atuk ni som pani thlathum sang le som ni pandi thole ni khan LRM hospital a doctor ron lein doctor hian atuk ni som pathum ne lai ni a an zai thei tu thulo khila ni som pani thole ni zana tenzo la si pirmang hunin khelanin fakte le apate hi zong tui tangin Rajiv Gandhi Stadium mol puya lim taknan kala ti chuan ni som pathum thlathum song hila somni balin dai ni jingdar som a LRM hospital a ton sel zai turan admit ania heti lai hian taksa tamlo na le har satna nei lawa ama boi pui tu hospital staff te po lim takin akom mai ba ka anu le pa te nen fiamin him hlum hi izolo wanga iron har chuak lo mai anga anti fiam po in ni sangin apoilo van ka ma kal de anga nuam dei zo kang ti lim taka changin operation chia to ka tlai lamdak thum lamin sumni palia an nor lo ta nei ti chuan tlai lamdak li lamin sum thum pasariya adin mona that lo thu chung ten ron khila hemi wal hian ing ma zia om to lo thuan soi tel bok ani ti chuan da kong lamin sumni pasariya anu le pa ko an nia ICU an da lu ani tur thuan khila OT ngom atonga ICU an da lu don hian ama mita moto te chuan a bokal to ni ngein an moni da ro lam ni som thum pali a ICU an na lu ta ICU wa hun rai vak lo om nu da ro lam ni som li panga a ICU an le pa te ko lu ti na thi thu an khil ta ni fakte thi chana hian LRM hospital a chuan malignant hypothermia ni ran soya ma se ngolung vi sila OLNGO te chuan a thi chan nian soi hi pom haran ti thu le khria them haran ti tak zita chu wang en liam mai kan tum lawa kan be se ngam lak na kam lo nei chuan a tu langin ma kan la zel don ani tin thu chua chuan an tak lang hetiang van duai na hi tu chunga ma thleng to lo se fakte thi na hin ka thazo ka chuang ngei theinan thei to pam malak zeran tum tu thu chu an tak lang bok ani hei thlaka a an ne muk mai ania akron na thla khop maya comment than khal kan chianga an ba fing phakak ve ICU wan dalu nuwa nu rei lo te a thi thuan han khil zaya ICU wan nok lo ma mi da mutu te thren khatin na thi to ngai ni nan khria kan so ka hin ram chang ka thon chuak thu sela ti chuan ram chang ka dam lo te lal zia khria seran film khok to viawang in khria thiam ti velin nun na le thina chung changa operate velo nia vai ka ma podam lo chung te lung oi lo hian thok to ten beng thailen lel mai sin mezo ka ma hi medical negligence an ti hian nun na hlut tak hi kan wachan hnem to tak em no pang dom tak chung te hian danangin mala mak te se khotlang fruai tu te ka support lat boke kon tia LRM chung chang hi soi neu tam thina kan video chom sa ta pok hang kan chiang nual maya he pui comment thui la khop maya kan chiang le ham teng LRM hi chu ka rap don le to in ka ring lo ka kam non le to in ka ring lo dam pui tam tak nom nge yang ti chu ka ringa hai do to nine kam chang ka kon la ve nge kan fa pa thlasari ani khan khitlang satlia kan en tira nawte ho thwa le tle ta kan ya khosik po nei lawa ma se en tir do zung thin mi kan ya kan veng tong hai anai boka tin kan bokala ti chen var sang na sat
na sa edpin ngai ti ya thoi tak chuan kan om ve mai ya ti chuan ti thum chung antibiotic an kalti ga an test le a mai na sang zo ka antibiotic an thlak le ni thum nuwa bok chuan ti sen an test le om ji om chuang lova thakhat don ke bina kan oma ta chuan kan nau te chu zoin chet po che mang pe to lo ti sen an la jing bok si kavan ta puina sa train tak an en kol dam thei bok si lova kan mang angin an phal lo chung kan chuak luya pi mangai nena kan kala abula tonga test kan ti file evek nam doi ho te antibiotic po ni lo a gai de to amin ka sui thei mai to lova chumi chu cho tong trawin a kon tha chuak le maya kan fa pa chuan min en kol hlum lo kan fa pa chu min en kol hlum sak lo chau kan ti mai chu ta tang chu la kam hi kam pan non le to ngai lo ton thlenga tuna thil thlenga po hian atuak to chung kwa kan le nat pui tak zet ni kon te tiang soinang do he comment sir pe chun mo tam ang ring vio maya alain comment pakhat an kon darlan hi ka chir lok duwa wa ga an ti chuanin hatia a khat pa me on kon post chu anesthesia nim hlum hi mi khring tlem te in kan huwa le huwa lo khriat lok thei dan om lo sang ni la som khan kan fa pa possible hospital aton sel zai tu ania anesthesia an pe zo kha kai lo te a ka dia ka res ngala mini som thum vel chu lung phu te to vek mana doctor le nurse ten van nei thla takin revive le thei ta lawa IC wa ka kha chung kan om hin dam thata kin kan chuak le thei ani po hi malignant hypothermia thawania doctor le anesthetist te dem na chi ni lawa khriat lok thei ni lo kan huwa lo khriat lok thei dan om lo kan ngot chu siam tu ten an te comment alak lo khop maya hi athan ka ren soi fiana ni a ni a side le lampang kan kha cha thina kha side le lampang ni tu kin ka nga ya chuanin comment la mai ne nga mo de te om he mo kan en o hetiang hi chon lo ngoi mai he fin thla ka sin malai kan mangai ngoi te dam doi na an han bo la apu mo to hi zon lo ha sa thina roi tak en kol man lawam bo kan ngat pheiton to te hian an ti to kan ti tok lo ni ya khriat na lo om thin lung hin awang mong thrin an kon tia a hi chu side le lampang ho ni mo ke chut nim hlum ka man khan ka ha chi kha ka luak ka chuak lo to ka u ha bok waka luak to kom bok siro operation kal tang don te hian thileng ma ele in thei bok siro a khri omasin o chom voi khaden endoscopy kan ti don poin ka hi na nge moni min jak suna chumi ba ka hian thilan sukaya chu lem tu an tia ka lem boka endoscopy ti zo tanga min som panga vela ka luak to bok po boka khatia luak wak nim hlum lam pang hi kan huati na ni ve thei mai ngem ngai I huat thu avan che me I luak thu chian ni chu ten kan tia nim hlum hi test na be chu kan in fit to kam ti test chuna nia test fit to chu boina om thin lo kha chu nia kan tia kan tak sai na zo tok to te hi in sei ma in an check vek thin kha ni thin sia kan te tle min comment hi chom ziam dewa nya doctor dem ngot thailo if pa chu ha chuak le ni pon alomom anni chun ha chuak le tak miolo awang le dem thei chat chu jok chu ni pitar civil hospital ten an revive fan chan le thei chuan elarm hospital ten an tingan ti ve thailo if pa kha chan man talo se to nei ro pon man le ning thok hi I ro ni ngai ga ring ti bel tania ang po chu ni se thil kal to nu ne ya ka ngai to na lo om zok de chu comment kan chiao hianin eng ma thil thleng to han chiak tu ke ni po ti hi om vela zo me a chu wang chon tun trum thil thlenga hian ti so lo lampang ai ma chuan a nen chen de chu ngai ve ni ha thila hi ti kha ka ngai to na lo om chu ni a chu wang chuan in he thil thi khutlang khoi tu ten an en san mai don lo ba ma kan la zel don ti boka action lak ma chu ten ti dewing ka khia chu wang chuan in update kan hu chang kan lo ti chuak ve zelanga kha chi chong kha tun tru ma kan chiak thei chu ni se han sui bela han ti vak po en thla khon o me ha te ko